Pemirsa, penincapan pendapatan Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma PDAM Kota Denpasar, Mangda Anut Adung sareng penincapan ayah-ayahanipun majeng pelanggan air bersih. Santukan selami puniki akeh kepanggih pekeng saking kramane, yening ayahan toya bersih durung memargi antar. Indika Inucap Kawedar ring kunjungan Komisi 2 DPRD Denpasar ke PDAM Galahi Lintang, sani kapimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kota Denpasar Iwayan Swadiputra, kesaringin anggota Raris Katima langsung Dirut Prumda Tirta Sewaka Dharma Ide Bagus Gede Arsana miwah jajaran. Swadiputra mausang ring kunjungan Inucap pai ketandani jaging uningayang indik pamidabdab saking Prumda Tirta Sewaka Dharma ring RPJP Kota Denpasar kali talislai kali talistiman. Saha mapaiketan ring agenda kerja Prumda warsa kali tali 24 rumasuk target pengembangan ring warsane mangkin. Swadiputra ngicenin taler apresiasi ring sajoning napi sani sampun kepanggih Prumda Tirta Sewaka Dharma. Nanging pindah ke pembina ring Kelurahan Serangan, Swadiputra mausang yening ayah-ayahan toyo bersih ring Serangan durung margi antar. Toyo PDAM sering nenten sida kawigunayang ring tengahing perekonomian keramas Serangan sanes sampun nyansan metangi. Pai ketandane nenten kayun yening pabuat dasar keramane nenten sida kedagingin becik. Napi malih Kelurahan Serangan karencanayang pacang kewangun kampung kuliner. Tios indik piko betoya bersih Swadiputra taler ngulengang indik rolling petugas pencatat meter. Tirut Prumda Tirta Sewaka Dharma Gede Arsana ngicenin penampen ring sajoning pakang kramane Inucap santukan nenten lempas saking produksi toyo ring Kota Denpasar sane rauh saking Blusung, Waribang, Penet, miwah Petanu. Pamakas ring Serangan wantah kalimbakang saking Petanu. Anuten saking perjanjian kerjasama MOU toyo saking Petanu kantos karoblah liter adetik nanging sane memargi wantah 55%, sane ngawinang ayahan toyo nenten memargi antar. Asapun iketaler ring sajoning nincapang ayahan saking provinsi ngewangun reservoir ring sanur nanging kantos mangkin durung memargi indik pencatatan meter raweh mangkin paketandani sampun laksanayang digitalisasi mangde side muliang pendapatan real. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.